Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Ku izina banyita Pasikazi nkaba ndi umukozi wa Kristo Yesu. Uyu munsi nazanywe no kubabwira agaseke Imana yampaye kugira ngo ndabahereze mbwire abakristo bose. Uyu munsi ntago ndi bwigishe ariko nje kubaha agaseke kanyu mukakire mu izina rya Yesu. Mbere yuko ndi butangira reka manze nsenge. Data mu izina rya Yesu ndagushima ko uyu mwanya usubiye kandi kumpereza wo kuvuga ijambo ryawe. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo hezagira umuntu ari wese ari bwumvize kano gaseke wampaye ngo ndabahereze data. Ndakwinginze kano gaseke mbese kagende hose umuntu w'umukristo ari wese akumvirize. Oh haleluya. Mwuka wera zanzemwe umwami maze amfashe. Mwami Yesu ndasaba Mwuka wera aherekeze kano gaseke data mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze data urungika abamarayika bawe kugira ngo mwami bankikuza hano hantu. Ndaboheshe satani n'abadayimoni n'imyuka yose mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Kristo ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka ntangire. Ino china yiwanjye yitwa Pasikazi ku bantu babashaka ugenda muri YouTube kuja kureba ubundi butumwa burimwo. Mwandike Pasikazi muraca mumbona Yesu Kristo nabaha umugisha. Ku cyumweru mbese ku cyumweru ushize nari mu gitondo hari mu gitondo narasinziriye narose tiro ndasinzira. Hanyuma ndota mbona ndi imbere y'abantu zenyi y'abantu ndiko ndashaka kubabwira ijambo ry'Imana. Hanyuma nkishaka ijambo ry'Imana kugira ngo ndabahereze ijwi iravuga ati ndabahereza hari ijambo shaka kwasomera. Ijambo riri iryo jambo Imana yampaye ngo ndabahereze ni ijambo riri muri Luka 12 ku murongo wa 35. Reka dusome ngo mwame mukenyeye kandi amatara yanyu yame yaka. Haleluya. Iryo jambo niryo nahawe ngo ndabashikirize bene data. Riko irabwira abantu ba Kristo bamaze kwakira Kristo Yesu. Riko irabwira abantu mbese abantu bamaze kwakira Kristo. Haleluya. Rero akanaga nagaseke kiwawe Uwiteka Imana yampaye ngo ndaguhereze. Aho uri hose wamukenyeye kandi amatabaza yanyu amatara yanyu yame yaka. Umukristo ahari hose abakwiye kugumana abakwiye kugumana ibikoresho mbese n'umusoda mu rugendo. Haleluya. Umusoda rero abakwiye kugumana ibikoresho bikwiye. Ngo ni mwame mukenyeye ngo kandi amatara yanyu yame yaka. Yesu Kristo nabahezagire agaseke kanyu ngako ndakabahaye Uwiteka Imana yampaye ngo ndabahereze. Ako ngako Imana yakampaye mu nzozi hari mu gitondo hari mu gatiro ko mu gitondo. Rero bene data nukuri iryo niryo jambo Imana yampaye kandi ribafashe nukuri ngo mwame mukenyeye ngo kandi amatara yanyu yame yaka. Yesu Kristo nabahezagire. Reka nsenge. Data mu izina rya Yesu ndagushima kuri Uwiteka, ndagushima kuri ijambo duhaye. Ndakwinginza Uwiteka Mana Nyiringabo uhezagire umuntu ari wese ari bwumve ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo nabahezagire kandi